Yo, what's up? This is Bulagay mong uyab 16 bars rap challenge. Yo, mo na yung tambang na ko ninyo guys. Let's go! Bulagi nyong uyab, bulagi. Bulagi mong uyab, bulagi. Bulagi mong uyab, bulagi. Bulagi imong uyab, bulagi. Bulagi mong uyab, bulagi. Bulagi mong uyab, bulagi. Bulagi imong uyab, bulagi. Bulagi mong uyab, bulagi. Sige ra nagasaad, sige po kag pailad. Wa pa baka kamatnon nga igo ra ng mukayat. Ikaw nga way balibad padayong nagpakabuang bisag klarong na maka imo hagya pong tuuhan. Ikaw nga giganahan bisag klaro nang gigamit. Resulta na ba na sa kalami niya mo fuck shit. Napangita karon sa tawong walay ayo. Nga ang napasra sa imo ang imong kinatawo. Tambag na ko sa imo bulagi mong uyab. Kay iyara kang tutakon kung siya maguwag. Paminaw sa tanan nako nga gipang sulti. Tagai og respeto ang imong pagkababayi. Di buot ipasabot nga atong lawas kay hinulman. Andam ka magpatira kung siya na kay ganahan. Ikaw gipahimuslan, igo ra kang gigamit. Sa sig pamili gwapo, diha jud ka na sangit. Bulagi, bulagi imong uyab, bulagi. 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 Bulagi imong uyab. Yo, ako tamong gihagit ning 16 bars challenge, bulagi nyong uyab. Let's go, you know. Thank you.